Lagi inong song jong berjalan di kala juni basa keleng jong ke non east bat kuju jong dari India berkuai kilawat hai syara jelah ke juni kalau haduk bentar sini nreu hajar sanspa nreu sanggot haduk bentar sini nreu hajar sanspa nreu sanggot because ni ai kembali berpang yang itu di nomor sorga jom berjalan bergerak juni lemba jom di deputy commissioner berkor kira presiden halaki jom di area halaki jom di entry point kira ban handle yang jinwan di pun sama di ingat leng saudong jom dari India baru klaim kanu kajing bukhok habden gaji bomyo tiap yoden bejoki template ia presiden batku bakulong dan semua bahagian penting bagi borok lawan lawan halaki jom di cakar bejoki na pemerintah kasel karantin kabagi hablet khat sau sli sorga ya kan tim jom dokter na kalian jom health department hapo kejelang jom India chair jom doktor wan Kibale presiden milik basni. Pan pentingna begini ikut sama juni kibawat pai kimdon kan berbijingnya. Watlah sisa hak penyayin ulang yang jerong dan ikenta kehaban ap dan kabar pendet yang ini dites bagi wajib jinongkam dan mereka mengomepi hadu mentah asli kan ini jadi pendet tolong kabayat baik kabayat di penting kebanggaan dan dari jitim jom kipaikan masuk sedang untuk berjalan terakui kelong ba hadu mentarasi nyaw hajar tam keli ki covid committee ki ngilan hau lemba jom di district deputy commissioner di Bapher hapo berjalan ke juli kilalong aktif borok nyaw hajar tam kilong aktif nadu sor hadu non kendong but kini ki komiti sudah ter ki tray rendah but ke bosor ka nadu ke block level hadu ke district level but kunju hadu ke state level kata kabangan penting akan dijamin.